ake siphakameni bafowethu madoda, ake simeni bafowethu, ake sibuyiseni leya nto leya yokuthi indoda ingumvikeli wefamily, indoda iyona evikela umndeni. Namhlanje lo muntu ebekuthiwa ngumvikeli, today uyena muntu oseyingozi kwifamily yakhe. Ngiyanicela ngane zakwethu. Nkosi Commandant Duduzo. Sanibonani Fix, sawubona host, sawubona Commander Khomo, sanibonani bafethu, sawubona mzethu. Yebo leadership. Yebo, mina-ke bafethu uzongangizwa kabi, angisilona ikholo, ngiyawathanda amakholo kodwa angisiye ngiyamthanda uNkulunkulu, kodwa indlela